ngitibamba ngisekhishini lakaZowe bazalwane ngithi nato tiyashisa tiyachaphatile lapho khona sitabe sikhuluma ngephasi esihloko lesithi iphudemo swalimo singabathanza labantu laba nabangantshintsha le manifesto kunesihlokwana ke ngaphasi kwaleyo nkulumo lesithi kulokudlanako kwaphuma lokudliwako kulokunemandla kwaphuma lokunongotelako nawo ake ngene ke ngichaze ukuthi ngisho ukuthini uyayibona iswalimo nephudemo namuhla ititha temaswati ititha netahulumende ngani ngoba iba-operator njengema-private entities noma ke ema-personal entities ebantfu aba-operate njengema-public political parties kuyavakala and kwesibili ne-operation yabo bona babanga umbuso bafuna kuthatha umbuso usibuswe ngabo abafuni yona inhlalakahle yemaswati lithi-ke lami bakhelwe esisekelweni lesirong as a prophet of God ngifuna kubasundvuta ngibabeke ngetulu kwesisekelo sebaprofethi khona batawuba ngema-entities lakahle lesitawasekela siwathanze singemaswati sitabathanza number one ngayekela kuba ngema-personal noma ke ngema-private entities lakhulumela lidlanzana lemindeni lethite lengiyona ibahola kodwa sale baba ngema-public bakhulume lesive babe liphimbo lesive lemaswati number two bashintshe le manifesto yabo yebukhali bekufuna umbuso welive lemaswati kodwa bafune babe belusi bahulumende sale baba belusi bahulumende baluse lubatha lwahulumende nangabe hulumende sekahamba adadazela abangumadadaza abhayiza bona basukume bakhalime beluse lokho balusa inkohlakalo yahulumende singabasakela ke babe liphimbo lethu mangabe hulumende akasafaka imithi esibhedlela akasalungisa imigwaqo akasakhulisa emaholo lapho arong khona sikhale kulama entities lawa labo phudemo swalimo babe liphimbo lethu singawesekela ke nakunjalo sine lama-entities aguquke afune inhlalakahle yemaswati kodwa nakafuna ubukhosi akafuna umbuso asisawasekeli asiwafuni because i-purpose yethu kuletha ini-ke inhlalakahle esiveni hhayi ukuthi lamaphathi lawa thina sifuna asibuse asifuni kubuswa sifuna labatawusibukela kahle labatasibhasobhela hulumende angasidleli timali tethu singemaswati nako nje ke sikufunako kulama-entities lawo mane-ke kulolu nyawo lwabo lolubi angeke asilungele kodwa nje uma sengishito ngathi live la nkulunkulu encwadzini yetikhulu lithi kulokudlanako kwaphuma lokudliwako kulokunemandla kwaphuma lokunongotelako khumbula libhubesi liyadlana kodwa lakhona kukhipha lokudliwako lokuyini lokuthi inyosi khumbula ukuthi inyosi inesithozi lesibhlungu tiyashutela kodwa kuto leto tinyosi kwaphuma lokunongotelako lokuluju nalaba-ke iphudemo siyayati lwakalayo neswalimo abathindwa labantu laba ungathi khanzi ukagoca nyawo nyalo nje vele banelaka nje banema-threats bathembisa kukusacada nyalo kodwa-ke uma sibasusa kuleso sisekelo sibabeka esisekelweni sebaprofethi batawuse bayantshintsha-ke kulokudlana labangiko batawuse bakhipha ini lokudliwako kuyavakala now sichubeke sithi siyibona ngani lokho ukuthi le manifesto yabo yimbi lesekelo sabo sibi sibabona ngaloko ukuthi mabafuna imali temadona benta ema-promises ngale live lemaswati ukuthi singaze samchitha nje sayichitha ingwenyama sasatha lo mbuso thine sitawubese sesininika bogolide bodayimani sininika lama-minerals ale live lemaswati lokho kukhomba budli ungabanika njani imicebo yelive lemaswati kanzi le micebo ngeyethu
ngeyemaswati na uthembisa belumbi labamhlophe kusho ukuthini lokho kusho ukuthi usidli awusebenteli wona emaswati kodwa uthi usebentela ulambile wena unemhobholo ungolile ukhohlakele ngolele singakufuni lokuthatha umcebo wethu unikete belumbi nangabe nje laba bathembisa ukuthi batawunika belumbi asibafuni kasibafuniswa ngiloko nabangayekela lokho ukuthi bafuna umbuso batawuyekela nalokwenta ema-promises kubelumbi ngoba phela lama promises bawenda egameni lalokufuna lo mbuso abayekele umbuso ngeke bawende ama-promises lafile ukuthi bazathatha umcebo banike belumbi kodwa babhasope uhulumende beluse uhulumende bangamelusa ke uhulumende batawubona-ke sonke siyawuma embhobheni simemetele joyina Swalimo joyina Phudemo joyina lolo Dute nawe joyina ngoba tiyawube sekungema-entities lamahle emaswati ema-entities laliphimbo lethu ukuthi sikhuluma ngaphimbo linye masithi hulumende nyalo sicela asendele hulumende hulumende ngathi uyaganga simkhalimela through bona kodwa makusafuna umbuso asikujoyini ke lokho ngoba khomba kuba netige cards nyalo bengite uthi Swalimo nawe Phudemo ngite kunibeka etikwesisekelo semprofeti ngoba nyalo anikakhelwa esisekelweni lesikahle ngitonisunduta nje nginibeketi kwesisekelo sebaprofeti ukuthi nakheleke kahle ngekuthi nilahle kuba ngema-private entities sale niba ngema-public entities latawusebentela sive futhi nikhulume ipolitiki lecotho yekulusa hulumende hayi ipolitiki letshekile yekubangisa ingwenyama umbuso ingwenyama usowayelo mbuso wemaswati isiphathele ibusela thina emaswati asifuni kuphathelwa ngini sifuna kuphathelwa ngenyama inkosi emsini busisa amen.